iyashaya eliyondeni imoto inyakaza la manje kuthenze njani akezwa nokuthi imoto uyozumfone hayibo sengisheka ngibheke ngokuthi kanti mawuthi Jesus uJesu unathi nomoya wherever we are ukho noma uyatutshulwa ungathawe babo thanda Jesus ebese sihlala sinamandla sizofika inhlala noma singangena singabi namandla okubulala kanti ukuthi uthini ngolimi lwakho mawuke wathawe mangase ngakufa definitely sure usukhululingile siyokufa yezwa noma uyayizwa ipain usuconfess ukufa usesibhedlela thanda ngizophila kungahambeki uhamba kanzima thanda ngizohamba ilizwi mawuke wakhuluma uya-order kodwa uma wathawe mangase ngafa definitely sure ngeke kusukhona ngoba uma walisha igama waconfess ukufa udedela ingilo sizokufa ukuba inkedela umsebenzi uqalile kulonyaka uqala bazalwane asibukane ngamehlo khona ngisho umuntu edala sikhuluma ukhona phekwayo ukuthi awuzoba right zoba right singamibeki ngakuthi simbeke eduze kwethu mama mthethezi abanye bayeke izolo besathi sokuphila nawo so ungambalekeli umuntu usahlula izolo hlala eduze kwakho uzosaba uzozayeka sisabe kusifunde kole kwakwenzeka kuba umuntu ongcolile ongawashi ethanda kodwa uphila nabantu abaright so manje baze bamjoyina bamamukela abaright uzogeziswa ukuthi usephila nabantu abagezayo hayi ukuthi uyathanda ukugeza bayesibuka nje abantu abagezile ushawa nufa so asiyekeni bazalwane ukujaja abantu asiyekeni ukushaya abantu asigeze nje sibathanda masigeza sabathanda bazohlala eduze kwethu baze bageze singabagezi ndoda nolahle ngoba esimayibuya ubaba sangathamba uyogeza ukuze ngikhake wayihaka ukuze uyogeza ngizwe wayihaka ukuze uyogeza ayisho ayigqokanga ingubo entsha ingagezanga kodwa iyayigezisa ihaka uthando esithanda ngala bazalwane lubenza bayeke izono athi sengisabamjanga usengathini indlela angithanda ngayo abanye abenza izono ngoba baswela uthando so bavala ivoti adakela ukuthi khona isikhala sibalayo ajole khona abangazange bathanda abazali so uhambe lifuna uthando esefikile esontweni esephakathi kwebandla ibandla lolimbeke eceleni athi le nto ebengisuse ekhaya yangiletha esontweni ayisolveki yasimangibele usisihlathi indlela angamngene ngayo ingenze ngathi ngafika ekhaya akube yinto yenu lebuzane makungena umuntu evakashile ningaloni imuka phansi phezulu ningaloni imkala ngekhavela nangeteli bukanti umuntu ngothando ishadakiwe etistepa bamtshanga sekuchumayela musana ukumxosha akuhlala seduze wakhoze lokho em-understandisa ehlisa kancane ehlisa kancane khulumela phansi ungadisturb umfundisi ngoba simunika into ayifunayo kulo nyaka inquma ukuthi uNkulunkulu uzokwenzelani osizwe